All right, all right. Yebo, sonke sisho inkinga eyodwa network ngenxa yezulu. Kodwa siyakhuleka noNkulunkulu asenzile umusa ukuthi sikwazi ukuqeda. So bengisasho ukuthi ngesikhathi safunda ngaleyo mpike eqhubeka against izwi likaNkulunkulu njengoba kuthiwa izwi likaNkulunkulu ofakazi ababili kuthiwa babeqhubeka benikeza ubufakazi babo bembathe ingubo zokuzila, clothed in sackcloth, siyakhumbula. And then finally umsekuzophela isikhathi sobufakazi babo according to uncwadi Sambulo chapter 11 kuthiwa babulawa njengoba sabona ezweni laseFrance ukuthi kwafaka ngisho emthethweni ukuthi izwi likaNkulunkulu alifuneki nanokuthi futhi into eNkulunkulu abayifuni lezwe. So kwakuyisikhathi lesasibi kakhulu for inkolo kaNkulunkulu kwabulawa everyone wayengathi nje kaNkulunkulu. Na ngikusho lokho bazalwane ngoba namhlanje sisazofunda ngempi kodwa sizofunda ngomsuka wayo impi. Sizofunda like incwadi yesambulo ikhuluma ngizothi ngempi phakathi kukaNkulunkulu noSathane. And incwadi yesambulo ikhuluma futhi ngokukhuleka ngeworship ukuveza ukuthi i-central theme noba into elwelwayo kulempi i-worship. Sayibona lona bazalwane, i-worship into elwelwayo kulempi le. That's why ukuthi une-app yeBhayibheli efonini and iyakwazi ukwenza ama-word search. Search the word worship, ayikho incwadi eBhayibhelini khona 66 books. Ayikho incwadi eBhayibhelini ekhuluma nge-worship njengencwadi yesambulo. Sayibona leyo nto bazalwane, incwadi yesambulo iyona ekhuluma nge-worship kunazo zonke ezinye iy'ncwadi ngoba the central theme yale mpi it's worship. Make siyeni kuyona incwadi yesambulo chapter 12 ingasiphazamisi kakhulu i-network. Mhlambe ngifisa ukuthi ngibuye ngikhuleke futhi nathi siqhubeka silalele ngathi singakhuleka nje enhliziyweni zethu ukuthi singaphazamiseki nge-network. Ake sithobise nje amakhanda. Tata osithanda kakhulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha siyazithoba phambi kwakho. Siyacela inkosi nje uma sifana siphazanyiswa i-network ngathi ngosincede kakhulu. Yasikwazi nje ngosukufunda sigqibe singaphazamisekanga. Zonke Nkosi izinto zezakho, the network is yours, yonke into Nkosi imvelo yonke ithobela ilizwi lakho. Ngiyacela Tata osithandayo nangokusivula Nkosi ilizwi lakho mdala izinto zonke. Siyacela nje Nkosi konke okukhona engathi kungake kuthule kumamele ilizwi lakho. Please Father, sicela konke ngegama elinamandla likaYesu Kristu, amen. Amen. Bazalwane, incwadi yesambulo chapter 12. Sizoqala at the middle of the book la kuqala khona le mpi le. Sizobona incwadi yesambulo chapter 12 ikhuluma nje ngale mpi but now sifuna ukuyithatha ekuqaleni. I-title yesifundo sethu impikiswano enkulu. Sambulo chapter 12 from verse 7 to verse 9. Sambulo chapter 12 verse 7 to 9 ithi uMikhayeli uyalwa noDrago. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini, uMikhayeli nezingelosi zakhe balwa noDrago. noDrago walwa nezingelosi zakhe, kepha kabaze banqoba, nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini. Wayesephonswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa uMhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokaNkulunkulu wethu, nombuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu, obamangalela phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Verse 12 athi ngalokho. Ngicela sibambeni lapho-ke bazalwane. Ngicela sibambeni lapho kancane. Fika size nayo nje kancane kancane.
siyathola la ukuthi kunani bazalwane ithi iBhayibheli kwaba khona impi kephi ezulwini. Now njengoba kunempi ezulwini siyatshelwa ukuthi ubani involved kule mpi. Ukuthi uMichael nezingelosi zakhe balwa noDraco nezingelosi zakhe. Now izingelosi zakhe abanqobanga bagcina isebenza njani sebekhishwa ezulwini ngoba baqale impi ezulwini and yabonakala ngezenzo zabo ukuthi cha abasakuthokozeli ukuhlala ezulwini phansi kokubusa kukaNkulunkulu bakhishwa ezulwini ukuthi abaphonselwa emhlabeni. Siyezwa lento bazalwane. Na ngicela si-unmute into yokuqala engifisa ukuyibuza uDraco ubani bazalwane? uDraco ubani? Sesifundile amavesi. Ngicela sisiphendule le mbuzo very quickly. uDraco ubani? uSathane. All right, uSathane. Angisho siyathola la ku verse 9 ukuthi uDraco ubani? uSathane. uSathane, all right. Sake sakufunda lo ngabuza I hope sizokhumbula uMichael kambe bazalwane sasithe ubani? uJesu. uJesu, yebo. In fact ngiyazi ukuthi njalo makhona abantu abengasizwanga lesifundo bahlezi bezobuza ukuthi uMichael uJesu kanjani. So mase sisifaka ku YouTube lesifundo lapha ya ku end screen ekugcineni kwesifundo mase siyophela ngizo attacha lesi sinye isifundo sake sasenza last year sasiphendula ukuthi ngubani uMichael so that wonke umuntu akwazi ukuthi asibuke lesi isifundo sokuthi ubani uMichael. Khona uMichael nguJesu. Now ngicela ukubuza uJesu ingilosi uyithole kanjani? Uma ukuthi uMichael nezingilosi zakhe uJesu kuba nezingilosi kanjani? Awazilana into esinkulu kanje. Uzithole ezulwini ngoba yena uyinhloko yezingelosi ezasezulwini hayi lezi kaSathane. Okay bazalwane, okay. uJesu izingilosi kuthiwa ezakhe la kuleli vesi. Isizathu sokuthi kuthiwa ezakhe ngoba vele ezakhe wazidala. Siyezwa leyo nto ngoba phela uJesu ulizwi yangisho kuJohn chapter 1 verse 1 kuthi ekuqaleni kwakhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu. Siyezwa leyo nto liqhubeka kuverse 2 lithi konke okwenziwa nguye ulizwi ngaphandle kwakhe akukho okudaliwe okwadaleka ngaphandle kwakhe ulizwi. Then kuverse 14 lithi ulizwi wenziwa inyama. Siyabona leyo nto uJesu lowo kwabonakala inkazimulo yakhe egcwele futhi iqiniso nomusa. So uJesu ulizwi owadala izingilosi zonke ukuthi ayikho into eyadalwa. Ayikho into eyadalwa ayikho ekhona engazange idalwe nguJesu. Lisho kanjani? So izingilosi zakhe ngoba wazidala. All right. uSathane yena uDraco ukuthi noDraco nezingilosi zakhe uyithole kanjani ingilosi bazalwane noDraco? Ingaba mhlambe ekudaleni kwabelwana kathi hayi nazi ezikaSathane ingilosi noma nazi kwenzeke kanjani? Wayikhohlisa. Cha. Izingelosi Okay, wayekhohlisa khona uthi cha yebo bezithini bazalwane impendulo. uSathane Angezwa? ingelosi ezahlubuka zahamba noSathane emva kube ezikhohlisile. All right bazalwane, yazi ngiyajabula ukuthi ngijabulisa ukuthi impendulo esiyikhiphayo iyiqiniso. Na ngifuna siyibone la ezwini ukuthi ithola kanjani. Sila kuncwadi yeSambulo chapter 12. Kunento engisibuke. Asifundeni uverse 3. Asifundeni uverse 4. Sakhuluma ngoDraco, asifundeni uverse 4. Sizothola la ukuthi uSathane wayithola kanjani ingilosi. Uverse 4 uthi umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu waziphonsa emhlabeni noDraco Sibambeni lapho. Lana kukhulunywa ngomsila kaDraco.
kuthiwa umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Now eBhayibhelini njengoba sazi bazalwane ukuthi incwadi yesambulo ibhalwe in signs saying mahino njengoba ngihlele ngilisho leli gama ukuze singalikhohlwa ukuthi i-symbolic. So inkanyezi zisymbolize ini? Siyatshela incwadi yesambulo chapter 1 verse 20 asivula manje kodwa inkanyezi zimele izingelosi zikaNkulunkulu. Siyabona bazalwane? So inkanyezi represent izingelosi. Now mayithi ke umsila wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu futhi umsila kaSathane umsila kaDraco wadonsa okwesithathu kwani kweingilosi zezulu. Now umsila lo umele ini ke makuthiwa uzidonse ngezulu ngomsila wakhe phela masicabanga ingilosi zezulu kangakanani ziningi. Sifunda lama verse last year mawufunda ngethrone kaNkulunkulu masifunda kwisambulo chapter 5 la uJesu ekhonzwa khona kuthiwa izingilosi ziningi 1000 times 1000 and 10,000 times 10,000 zewona amabhiliyoni lawo. So makuthiwa 1/3 of izingilosi ezingamabhiliyoni futhi kusala amanye amabhiliyoni futhi ingilosi ezaSathane zizalwane kodwa aziningi ezalezulwini ziningi zasala ezulwini kunalezi zawayo. Sikukhumbule lokho ngoba ukuthi uSathane wathatha 1/3 1/3 of the total number. Now ukhona umsila amamude ngendlela ukuthi bazalwane ungabophela zonke ingilosi billions and billions of angels ube mude ngaleyo ndlela ukuthi ubophele awukho umsila omude ngaleyo ndlela bazalwane. So it's clear ukuthi nalesisho esithi ngomsila wakhe wadonsa okwesithathu kwengilosi zezulu kusho ukuthi nakhona it's symbolic. Umsila ke umele ini? Umele ini umsila? Asiyene incwadi kaIsaiah chapter 9 sifuna ukuthi umsila umele sifunda uverse 15 sifuna ukuthi uDraco uyithola kanjani ingilosi. Oh yeah, no. Isaiah chapter 9 verse 15. 15. Okay, I'm sorry. Uthi ilunga nophakemeyo bayikhanda nomprofeti ofundisa amanga ungumsila. Bazalwane, so kuthiwa lana umprofeti ofundisa amanga oyini ungumsila. So umprofeti ofundisa amanga urepresenta njengomsila. Now uSathane wayengenayo umprofeti. Wayeyena ngingazi ngithi wayeyena lo mprofeti uqobo. Siyibona leyo bazalwane. So amanga akhe la incwadi yesambulo arepresentwa as umsila. Kahle umsila lana urepresenta amanga. Now mase sibuyisela ke la incwadi yesambulo lethi siphethe ukuyifunda. Kusho ukuthi ngamanga akhe uSathane wadonsa okwesithathu kwezingelosi zezulu. Siyezwa bazalwane. Siyabona ile mpendulo besiyisho kodwa manje siyithola kephi ezwini. Ukuthi ngempela uSathane ukuze athole izingelosi kwakumele ayikhohlise. Siyezwa leyo nto bazalwane. Amen. Now mofunda iBhayibhile kunezinto kumele uzinake. NgesiZulu mofunda 7 othi nje mhlambe ngiyikhumbuze la. Uverse 7 ka chapter 12 ngesiZulu. Ithi kwase kuba khona ukulwa ezulwini asibambeni lapha. Leli gama lithi kwase kuba khona lichaza ukuthi bekungahleze kunje. Yinto le ebe nesiqalo at some point in time lento yokulwa. Siyizwa bazalwane kwase kuba khona. Mangizothi kwase kungena ubani. Siyizwa kusho ukuthi ebengekho. Kwase kwenzeka ukuthi futhi bengahleli kwenzeka kule narrative exoxwayo. Namakuthiwa kwase kuba khona ukulwa ezulwini, that means kwakungeyona into eyihleze ikhona ezulwini lokulwa. Ngamanye amazwi kwakukhona isikhathi la zonke izingilosi zazisesayidini likaJesu zimthobela uJesu zimthanda uJesu. Kwakukhona isikhathi ngisho yena uSathane uLucifer imbala wayesesayidini likabani likaJesu emthanda uJesu. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwase kuba khona ukulwa. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini.
Now siyathola ukuthi uSathane uzuze kanjani izinyosi. Waqamba amanga. Waqambula amanga. Now kunento engifuna sizifunde bazalwane nama-point engifisa siwafunde yale ndaba yokulwa. Ngicela singawakhohlwa. Number 1 engifisa siyibuke ukuthi bekulwelwane yini yini libixabanisa ezulwini. Now kuleli verse besilifundile uverse 7 to 9 asitholi ukuthi ngempela yini ekulwelwa yona, sithola nje ukuthi kuyaliwa. But iBhayibheli liyasitshela ukuthi uSathane wenza njani, wakhona emhlabeni angisho kunjalo. Now nasemhlabeni liyasitshela iBhayibheli ukuthi uyaqhubeka nokulwa. Masifuna ukuthola ukuthi yini ebeyivele ezulwini, kumele sibuke ukuthi nala emhlabeni yini ayilwela, yini ayizondayo. Asibukeni emhlabeni ukuthi wenzani iphoso la emhlabeni. Verse 17, Sambulo 12 verse 17. Ufundeka kanjena. Angisho Udra mhlambe phambi ukuthi lento bazalwane sifunde verse 17. Ngifuna ukuyichaza kanje. Ukubone umuntu mawukuthi ekakhulukazi emakhaya ufuna ukuthola indawo yokuhlala, uyekucela incwadi yecounselor mawukuthi behlala phansi ecounselor noma incwadi yenduna yala asuka khona, ngoba bafuna ukubona ukuthi yini emsuse lapho. Hleze kanti lo muntu kunezinto ebezenza lapho, and umqondo uthi mawukuthi kunezinto ezingasile, izinto ezibhedayo ebezenza la asuka khona, nala uzoqhubeka azenze. Kuyazwakala bazalwane. And ngekenzeka ezinye izikhathi umuntu ohlakaniphile if umuntu yahlupha endaweni kuthi hayi la asuka khona sike sibuze ukuthi wayenjani, then bathi mabethola ukuthi hayi nathi wayekenza lokhu. So ngisho ukuthi nathi sisebenzisa lo mqondo sibuka ukuthi uSathane wenzani la emhlabeni, and then ngokubuka ukuthi yini alwe nayo la emhlabeni sizobona ukuthi kahle kahle yini wayexabene nayo ezulwini, yini ayimenza ukuthi avuse ukulwa ezulwini. Asibuyeni bazalwane verse 17. ufundeka kanjena verse 17. uDrago wamthukuthelela owesifazane, wamuka wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, labo abagcina imiyalo kaNkulunkulu nabanobufakazi bukaJesu. Amen. Bazalwane, ngicela ningizwe ningizwisise, ningangizwi kabi. La emhlabeni kuthiwa uSathane njengoba wayele ezulwini, nala emhlabeni akafika emhlabeni athi hayi ngoba ngaxoshwa ezulwini ngisila othi manje ngizama ukushintsha ngabisala. Lithi iBhayibheli nala emhlabeni uyalwa. But iBhayibheli into eliveza la verse 17 ukuthi akalwi nawo wonke umuntu la emhlabeni. Cha. Kunabantu abathile abakhethayo. Yeah. Kuthiwa abantu abakhethayo uSathane ukulwa nabo abantu abagcina umyalo kaNkulunkulu. Sayizalwane bazalwane, nabanobufakazi bukaJesu Kristu. Ngamanye amazwi uSathane la emhlabeni mayifuna abantu azolwa nabo, ubheke ukuthi ngubani olalela uNkulunkulu. Ngubani olalela uNkulunkulu abese yaxabana nalowo muntu. Mawukuthi umuntu akamlalela uNkulunkulu akanankinga naye kakhulu. Kuyazwakala bazalwane. I hope ladies verse. Now ngisho ukuthi ke mina mawubheka lokho uyabona ukuthi cha, mawukuthi uSathane indlela akhetha ngayo abantu azolwa nabo, ubuka abantu abagcina imiyalo kaNkulunkulu. Kusho ukuthi inkinga uSathane kahle anayo akuyona inkinga nabantu, inkinga nomyalo kabani? kaNkulunkulu. Ngoba ukuthi abantu alwa nabo ngabantu abagcina umyalo kaNkulunkulu. Okusho ukuthi ke nasezulwini nayi into eyasusa vele ukuxabana. Umyalo kaNkulunkulu. Umyalo kaNkulunkulu. Na umyalo yini? Mhlawumbe wathi ngibuze. Ngiyazi ngikubuze lokho ngaphambili kodwa mhlawumbe sesikhohle. Ngicela ukubuza. Unmute. Umyalo yini? Umyalo yini? Umthetho bekiwe.
Or umthetho umthetho ebekiwe ngicela enye indlela futhi ngicela omunye ozonginika impendulo right lo mpendulo ngicela enye impendulo kodwa engazi ukusebenzisa igama elithi umthetho yini umyalo noba umthetho yini umyalo noba umthetho yini umthetho asibike kanjani yini umthetho inkambiso ebekwe uNkulunkulu. inkambiso ebekwe uNkulunkulu Izimiso. yebo bazalwane okugcina mhlambe izimiso singathi mhlambe ama-rules Yes, izimiso. alright now kunevesi engicela silifunde ngifuna kunento engifuna siyibone mhlambe before silifunde leli vesi ngisho lento umyalo yindlela yokwenza izinto umthetho indlela yokwenza ngenze isibonelo I think ngenze isibonelo uma mhlambe ngizothi la ekhaya kwaSamka akuphunywa ekseni engakashayi u6 ayekho umuntu ophuma athi ngiphuma ngabo4 namhlanje ngiphuma ngabo5 isengenza nje isibonelo ngithi akuphunywa u6 engakashayi futhi ngo1 wonke umuntu uyabuya la ekhaya kunomthandazo esibanako ngo1 kuyadliwa kuyathandaza mhlambe ngithi ngo7 akekho umuntu obuya akumele kushaye u7 ingabe engekho umuntu obuyile siyibona leyo nto futhi la ekhaya akukhulunywa nefoni kube kudliwa kuhlangana wonke umuntu siyayibona into engiyibekayo umthetho kodwa futhi yindlela yokwenza ekenzwa ngayo izinto la ekhaya asithi nje ngichazela umuntu ofikayo ngithi la ekhaya senza kanje nakanje 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 ngimchazela mina indlela yokwenza yala ekhaya siyayibona leyo nto yena uzothi kodwa mayicabanga athi hey imithetho engaka leyo nto ngamanye amazwi leli gama umthetho li-synonymous noba ngizothi liyafana nendlela yokwenza the way of doing things umthetho is just the way of doing things asibukeni ivesi lisho leyo nto asiyene kuPetro bangimani siya kuPetro wesibili chapter 2 Petro wesibili chapter 2 sofunda uverse 21 asizwe lento so ngithi mina umthetho indlela yokwenza izinto so umthetho kaNkulunkulu indlela kaNkulunkulu yokwenza Uverse 2 Peter 21. chapter 2 Yes. verse 21 Amen. Ufundeka kanjena ngokuba ngakwabangcono kubo ukuba babengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebayazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikeziwe. Amen. Sezelo bazalwane now Petro kungcono ukuthi abantu ngengconthi ngekungcono uma ngaba bengayazanga indlela yokulunga sebeyazile bayiflathele indlela kodwa manje maseyikhuluma ukuflathela usebenzisela igama uthi baflathele lo mthetho ongcwele noba lo myalo ongcwele kuyazwakala bazalwane ngamanye amazwi kuleli vesi leli gama elithi indlela naleli gama elithi umyalo into eyodwa so siyathola ukuthi umyalo nendlela yokwenza izinto into eyodwa so usathane njengoba sibona la emhlabeni ehlasela abantu abafisa ukwenza izinto ngendlela kaNkulunkulu so makuthiwa kwisambulo chapter 12 verse 17 kuthi uDrago waxuthelelwa esifazane walwa nensalo yenzalo yakhe abagcina imiyalo kaNkulunkulu kahle kahle ithi abenza izinto ngendlela kaNkulunkulu kuyezwa lento bazalwane ngoba abaningi abantu abenza izinto ziningi futhi indlela kodwa iyodwa indlela kaNkulunkulu now isitha esingisathane sixabene nendlela kaNkulunkulu hayi nabantu sixabene nendlela kaNkulunkulu so nasezulwini ayixabene nendlela kaNkulunkulu cela ukubuza masicabanga bazalwane mawukuthi usathane ezulwini ayifuni indlela kaNkulunkulu mawucabange befuna indlela yabani masicabanga la sika unmute nje masicabange yeyiphi kabani indlela beyifuna indlela yakhe befuna yakhe indlela angisho kunjalo befuna izinto zenziwe ngendlela yakhe Hey. uyazi ukuthi namhlanje usathane ufaka lo moya ofanayo ebantwini emhlabeni
nayo into exabanisayo abantu emabandleni emindenini nakuphi wonke umuntu ufuna kwenziwe ngendlela yakhe. Indlela yami, indlela yami, indlela yami, indlela yami. Imali ikhuluma ngento eyabulala uJesu lilazofa emhlabeni. Liyayichaza kwincwadi ka-Isaiah chapter 53 ku-verse 6. NgesiNgesi ithi and we all like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. NgesiZulu ithi njengezimvu zonke sidukile. Yilo nalo uhambe ngendlela yakhe. Kuthiwa uNkulunkulu abeseyibeka kuye inceku yakhe ububi bethu sonke, okanye ububi bethu bonke. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Yini ububi la kuleli verse ku-Isaiah? Ububi esibenzile ukuthi sonke sifise ukuhamba ngendlela zethu, hayi indlela kaNkulunkulu. Kuthiwa ububi lobo. Bubi lobo. Nayo into eyabulalisa uJesu, njengoba uJesu uthi uzofela izono zethu. Isono ukuthi umuntu afuna ukuhamba ngeyakhe indlela, hayi indlela kaNkulunkulu. Isono leso. Yinto yaqala ingakho ukuthi isono saqala phezulu ezulwini. Ngoba uSathane ezulwini wafika la ethi hayi ngikhathele ngokwenza izinto ngendlela kaNkulunkulu. Ngifuna ukwenza ngeyami indlela. Na ngicela ukunitshela abazalwane nginitshele nje ngesithombe. Ngicela ukunibonelisa enye into ukuthi uSathane usaqhubeka nalo maqhinga namhlanje. Ngisho ebandleni kaNkulunkulu. Kunento engathandisiswa ebandleni kaNkulunkulu. Manje siyibone la isithombeni. Sisabukila ngisho naku bekhipha isithombeni. Yini abakhiphi bazonda indlela kaNkulunkulu. NaNkulunkulu la emhlabeni abasibewile esonweni nika indlela yokuphila. Ubanika imiyalo eyishumi. Ubanika imiyalo elishumi. Abantu la emhlabeni abawuthandiyelwa uNkulunkulu. Uma ngabe bekuthiwa inkolo ayinamiyalo, bebeyobaningi abantu abakholwayo. Ingakho abantu beyithanda inkolo yamadlozi. Ingoba idlozi yakwazi ukuhlabela idlozi uqhubeke nokuphinga, mawuphinga, mawuyinkabi uqhubeke nokubulala. Uma ngabe bekuthiwa umyalo awukho enkolweni, ngeke abantu abanankinga nenkolo. Into abantu abacebelana nayo uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto. Bayibangena la njengoba nje sanda uvangela. Bathe inkinga manje kunendlela zokwenza ukuthi vele uNkulunkulu unjalo. Vele uNkulunkulu unjalo, unendlela yokwenza izinto. Lezo indlela zikaNkulunkulu futhi usibekele ukuphila kwethu. Ukuphila kwethu for our well-being. But bengithi ngeke ngikufake nje lokho sikubuke bazana sikubukisise. Sibuthi mhlambe kubani isource yale mfundiso yokuthi umthetho kaNkulunkulu manje njengoba uJesu sewabethelwa umthetho kaNkulunkulu awubalekile. Akusekho umthetho. Akusekho indlela yakwenza. Yilona lo angenza indlela abona ngayo. Masibuka ubani isource yemfundiso enjalo. Angiboni ukuthi isource yale mfundiso ngaba uNkulunkulu. Kuzo yonke ilizwi, kuyo yonke iBhayibheli, just iphethe nje iBhayibheli. Just iphethe lonke. Ayikho indawo la eBhayibhelini uNkulunkulu ayikhulume directly kubantu. Ayikho futhi indawo eBhayibhelini uNkulunkulu athe ngizozilobela mina. Yonke into uNkulunkulu usebenzisa abaprofeti. Kodwa kwathi makufika kule mithetho eyishumi ezonikeza abantu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wehla nezingilosi. Kwakhuluma ngomlomo wakhe kwanyakazela umhlaba ukuthi the earth trembled. Wabese waloba ngomuno wakhe waphula uMoses izibhebhe zamatshe ezilotshiwe. Wathi uNkulunkulu waza ngizoloba ezinye. Sicabanga ukuthi bazalwane the only place ekuyiyona yakhulunywa uNkulunkulu directly eBhayibhelini lonke. The only place eyabhalwa isandla sikaNkulunkulu kuphela. Kungathi manje ayisenamsebenzi, zonke ezinye zibe zinomsebenzi. Akwazeki bazalwane. Akwazeki bazalwane. Mele sibuthi ubani isource. Isource ye-lawlessness ukuthi hayi wonke umuntu angenza noma kanjani. Ngoba siphila ngomusa. Siphila ngomusa. Umusa kaNkulunkulu sayeza ukufunda abazalwane usisiza. Umusa kaNkulunkulu wona usisiza ukuthi sikwazi ukuhamba
kaNkulunkulu. Kodwa athi ngidlule lapho ngiveza nje izinto ezila kulempi. Into yokuqala sibonayo ukuthi uSathane into alwenayo umyalo kaNkulunkulu. Kusukela ezulwini wayefuna izinto zenza ngendlela yakhe. Number 2 engifuna sikubuke nje ukubonakala kalula. uSathane uyalwa. Size khona. uSathane uyalwa. Lwini kwakunempi lapho nguyena la khona nje kuyaliwa. Waphonsela emhlabeni masifuna kuverse 17 hawu nakhona futhi sekuyaliwa. La akhona uSathane kuyaliwa. Nangiyisana nayo into yokuqala. Mawungumuntu othanda ukulwa kumele ubuyisise umoya ukuthi ngaba umoya kaNkulunkulu yini noma umoya kaSathane. Umuntu othanda ukulwa la khona uSathane. Ngisho ezulwini uqale impi yokuthula kanje ezulwini. So uSathane la fika khona ngisho ufike kuhleli ngokuthula kunento azoyikhomba ezokwenza ukuthi kuxatshane. Now uzanto bengisho nje ileyo ukuthi uSathane la khona ususa ukuxabana kuyaxatshana kuyaliwa. Umoya wokulwa umoya wakhe. But iBhayibheli kumshayelo wesithathu Ecclesiastes chapter 3 liyasitshela ukuthi kunesikhathi sokuthula nesikhathi sokulwa, isikhathi sokuthanda nesikhathi sokuzonda. Seyizwa lento zalwana. So nakithi singamaKristu sikhona isikhathi sokulwa. But isikhathi sokulwa thina isikhathi la sisilwisana khona nobani noSathane. And ngiyafisa uku-emphasize le point. Sinesitha esinguSathane. Lesitha lesi siyalwa sizolwa futhi kuze kube sekupheleni. Angeke ke sinqobe bazalwane mawukuthi nathi asizimiselanga ukulwa. Ingakho mayibhala ezwini la incwadi kwabaseEfesu uthi asibambananga nenyama negazi. Yabona uthi sibambene kodwa nento ethile. Kuthi kodwa sibambananga nenyama negazi. KwabaseKorinte bokuqala chapter 9 uthi ngiyalwa hayi njengomuntu oshaya umoya. Siyibona lento bazalwane. So wayiloke enalomqondo ukuthi sisempini. Namhlanje abantu amaKristu asibonwa ke sisempini. Kuba ngathi uNkulunkulu angenza into nje ezosiphaphamisa. You know konke yenzeka la. So njengoba bingamazi uNkulunkulu isidalo kuneyizozi nje fika ke but previous nje bengekho nje konzo ngekho nento ehlanganisa umuntu neBhayibheli ingakho kulukhuni kanje. But anyways sifika ke saqala ukuvangela. So sebekhona abantu abamane befika ke bezokhonza nathi. Now besakha ke nendawo so lokho besikhonzela ekhaya endlini but besazama ukwakha nendawo yokukhonzela. You know into yenzeka ngosuku sivula indawo size sakwazi ukuthi siyivale at least kufaka amawindi nezicapha. Then sayidedicate. So ngosuku leqala sihlangana na sakhuleka into ngangikhumbula ukuthi ngempela sisempini. Sathi sicula enye ingoma number 238 ekhuluma ukuthi bana badlula makakase. Sisacula nje leyo ngoma. Uyazi kwavele kwaba nesikhalo omunye owala emphakathini ezidla ekonzini wavele wawa phansi wangena idimoni ngendlela nje esingayazi. Impi yabisukile. Bengisaxoxa ngento eyenzeka la bazalwane engikhumbula sisempini ngempela ngoba sisikhohlwe. Sithe sisacula bengisaxoxa lapho ngiyacabanga ukuthi besisahlabelela nje sicula simkhonza uNkulunkulu. Kwathi kusuka omunye wala endaweni wayifikile wavuka imimoya. You know umuntu intombazane ezacela nomzimba omncane yabana amandla kanjalo ukuthi kwadinga amadoda amathathu. Samthatha samkhipha indlela ayinamandla yazi into emangalisayo bazalwane. Uyambona ukuthi lo muntu akuseyena lo besinaye manje. And sahamba naye
sombeka endlini ukuze baqhubeke abanye bekhonze bekhuleka, and then sambeka, sathi masimbeka sakhuleka, yazi ngabona first hand experience amandla asegameni likaJesu. Bamangala nabanye, sibuya naye seyihamba nje sihambela, seyi-right, seyingasekho yonke le nto imbambile, ngoba sahamba la kuphithizela iy'hlalo, umuntu engabambeki ngisho engabambeki, amadoda amathathu anamandla engabambeki. Sagcina kodwa sakwazi ukuthi simkhiphe, sikwazi ukuthi siyomkhulekela. And yazi leya nto uNkulunkulu ngiyabona ukuthi vele wasisiza, ngoba manje wonke umuntu eyikhona uyabona ukuthi cha bazalwane, sisempini. Ungabona nje umuntu ehamba ehleli kanje, kanti ngathola ukuthi umuntu akahlalanga yedwa, kunomoya phakathi kuye, kunomoya phakathi. Sisempini eserious ngempela bazalwane. And nakuthina le moya iloke izama ukuthola i-entrance, noba iloke izama ukusi-influencer senze okuthile okubi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Sisempini. Ingakho lithi iBhayibhile, asibambananga nenyama negazi, sibambananga nenyama negazi, sisempini enkulu kakhulu, sibambene nemoya. Lezi ngilosi ezawayo zawela emhlabeni, yiyo le moya le sibonayo isenza lezi zinto bazalwane. Yingakho umuntu uma ingene kulo moya uba namandla amangalisayo, ngoba iy'ngilosi zinamandla, and mazisiwa ezulwini zalahlekelwa indawo yazo, kodwa azilahlekelwanga amandla azo. Sibone ngisho ivesi kuvesi 8 kuthiwa indawo yazo zange basatholakala ezulwini, kodwa kushiwo ukuthi cha, namandla azo zaphucwa nokuhlakanipha. Yingakho isitha esiwusathane namanje sisahlakaniphile, namanje sisasebenza ngamandla. Yingakho ukuphepha komKristu kukodwa kuphela kuJesu bazalwane. Na esiqhubekeniye, sifundile ukuthi usathane ulwe nomthetho kaNkulunkulu, sifundile ukuthi sisempini, nathi kumele sibe abantu abazimisele ukulwa bazalwane. Ezinye izinto uNkulunkulu asimisele zona ezwini lakhe ukuthi sizenze azizukwenzakala kalula, ngoba sisempini, singalindeli izinto ezilula. Now uNkulunkulu akafisi ukuthi sibe ngamaKristu angathi, yabona umuntu ospoiled, into uma ingathi seyinzima kakhulu noba akusekho lula, umuntu afuna ukuhlehlela emuva. Cha, kumele kube kanjalo, ngoba vele sithe singena kule nto satshena ukuthi sisempini. Yeyiphi impi yake yabalula bazalwane? Ayikho. So kumele kuphele nokuthi uma kungathi izinto ziba nzima, engathi ngiyasheka lapho nalapho, ngifisa ukuhlehlela emuva. No. Kumele lokho kungikhumbuze ukuthi hayi bo, impi iyashisa, angiqhubekele phambili, angithandaze ngiqhubeke phambili. All right. Now naku okunye bazalwane ngifuna sikuboneke ukugcina. Besithe kambe ngifuna ukwenza sure ukuthi siyakhumbula, ngicela si-unmute sisho into yokugcina le then siyavala. Kambe besithe bazalwane, besithe usathane ingilosi ayithola kanjani? Ngicela ningitshele. Wazikhohlisa. Wayifundisa amanga. Wayiqambela amanga. Siyayizwa lento bazalwane? Amen. Okay. Ngicela singafaki umute, ngisazobuza izinto. Kambe ingilosi beyidalwe ubani ekuqaleni? Uyena uJesu, uNkulunkulu. Amen. So ingilosi bezimthanda uJesu, angisho, ngoba sibonile ukuthi lithi iBhayibhile kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Ngamanye amazwi akuqalanga kunje, yinto eyaqala lena ngesikhathi esithile, kodwa before that kwakungekho ukulwa. Okusho ukuthi izingilosi zazimthanda uJesu, angisho ngabazalwane kunjalo. Amen. Now masicabanga nje ngokubuka manje, ingilosi zazimthanda uJesu, kodwa manje zibonakala 1/3 yezingilosi ibonakala seyisesayidini kaSathane, isilwa futhi against uJesu umdali wazo. Masicabanga bazalwane, yini eyenza leyo nto? Masicabanga amanga uSathane waqamba, kangamanga anjani, wathini? Ningitshele bazalwane, masicabanga nje, ngoba amanga waqamba, angibuze kanje, masicabanga amanga waqamba awemayelana nani? Amayelana nokubusa. Okay, ayemayelana nokubusa, yebo. Okunye bazalwane, bazalwane kangizobe ngimnezi answer, asicabangeni. Yini mhlawumbe ake asenzeni isibonelo.
asithi nginey'ngane ziyangithanda zizalwe yimi ziyangithanda kuhamba isikhathi ekuhambeni kwesikhathi sithi siyabona hawu nazi iy'ngane zami zijoyine isitha sami seziphethe imikhonto zizobulala mina bezingithanda kodwa masicabanga kwenze njani yini eyenzekelile isitha sami masicabanga senzeni Ba-influence-ile. yebo ba-influence-ile that is 100% correct Sitshala umoya omubi. angizwa Isitha sitshala umoya omubi. sitshela umoya Ngendlela. omubi ngani Ngomthetho kaJesu, ngomthetho kaJesu yebo okay ngecharacter yakhe. yebo angisho manje siyabuka ukuthi angisho isitha sesithime apha eney'ngilosi zikaJesu sekuliwa noJesu kucacile ukuthi lo msila lo bekhulunywa ngawo ongamanga kaSathane la manga somehow uma ekhulunywa kwakumele nawo amanga athinte uJesu futhi kukhulunywe into ezokwenza ukuthi iy'ngilosi uJesu zimbuke ngenye indlela kuyazwakala bazalwane ngoba angeke izingilosi zilwe noJesu zibe zambona uJesu ewuthando nazo futhi zimthanda kunento ekumele ikhulunywe ngaye uJesu nguSathane ukuze iy'ngilosi zikwazi ukulwa noJesu siyayizwa loo nto bazalwane so ngisho ukuthi-ke kule mpi esikuyona sibonela ukuthi uSathane ulwe nomthetho kaNkulunkulu yes number one that's very true akafuni la kulandelwa umyalo kaNkulunkulu kwenziwa izinto ngendlela kaNkulunkulu ingakho yonke into eyenziwayo manje emhlabeni kuba ngathi hayi awu ayikho indlela yokugqoka noma umKristu ungagqoka noma kanjani as long as nje nawe u-right comfortable angisho manje yonke into abantu basho kanjalo kuba ngathi yonke into ayikho indlela uyazenzela nje umuntu nomuntu eyikhethele yonke into hayi nalawo uyazenzela uma ukuthi ngiye ngizwa nabanye bafundisi abanye ngibonte bakithi bathi cha into yokuphinga yinto engekho ngaze ngithi into yeTestament elidala manje nje ngisho noba unentombi as long as iyodwa uma ukuthi ungabi nawe umuntu phela ongathi akazani noJesu kodwa umuntu uyambona ukuthi lana uvuma ukuthi cha akunankinga nje indaba yokuphinga as long as kulokhu nalokhu kuyazi wonke umuntu yazenzela ngoba manje uSathane ufakile lo moya kanti bazalwane ngelitshela iqiniso uNkulunkulu nendlela yokwenza izinto nendlela naw okunye sikubonayo ukuthi kilempi uSathane lento ayiqala ezulwini qhubeka nayo la emhlabeni ukuthi apende kabi igama likaJesu noma isimilo sikaJesu yazwakala bazalwane ngiyacabanga ukuthi izingilosi njengoba zilwa noJesu zayeka ukubona uthando lukaJesu angeke ulwe nomuntu umazi ukuthi lo muntu uyangithanda ngeke so umsebenzi kaSathane ezulwini kwawukucisha uthando lukaJesu emicabangweni nami nasemiqondweni yabantu ukuthi abantu bangaliboni uthando lukaJesu ezulwini uyazi ukuthi nala emhlabeni lempi isaqhubeka ngalolo hlobo umsebenzi kaSathane la emhlabeni ukwenza sure ukuthi abantu uthando lukaJesu abaluboni uthando lukaJesu abaluboni yingakho ucebo losindiso luphelele lonke luncike ekuthini kwambuleke uthando lukaNkulunkulu nolukaJesu kuyazwakala bazalwane yingakho uma ufunda kuJohn chapter 3 verse 16 yabo lela verse lela yibhomu lezulu ukuthi nasilazi uyabona makuthiwa uNkulunkulu walithanda kangaka izwe uNkulunkulu njengoba enikela ngendodana yakhe yindlela uzama uku-expressa kwizwe ukuthi ngiyanithanda uyazi ukuthi kunesitha esizobakhohlisa sibonisa abantu ukuthi cha uNkulunkulu akanithandi njengoba kwenzeka lokhu nalokhu lithi iBhayibhile uNkulunkulu wasithanda ngendlela yokuthi wagcina wadela indodana yakhe phela kwayo uNkulunkulu so bazalwane into esabambe izinto manje ukuthi abantu bangaphenduki nanokuthi nathi semane siqhubeka senze izinto ey'phambene sibe simazi uNkulunkulu kodwa simane senze into ey'phambene nentando kaNkulunkulu uthando lwakhe asilazi
ithemba labantu ukuthi manje lento ayaziwa. Uyazi ukuthi bazalwane, ithemba labantu iyodwa into eyenza ukuthi uNkulunkulu ayiqhubekeze impilo yomuntu even after umuntu seyonile seyiwele esonweni. Yingoba uNkulunkulu wayenethemba lokuthi umuntu asengashintsha. Umuntu asengashintsha mayibona uthando lukaNkulunkulu. Nayinto uNkulunkulu ayithembele kuyona ukuthi cha, abantu kungenzeka bashintshe. Ukubona akufani nakusathane. Abantu basengashintsha, lisekhona ithemba. You know ukuthi ngizama ukuthola nje la efonini. Kune-quotation u-Ellen White kule ncwadi engihlezi ngikhuthaza abazali ukuthi siyifunde. Kune-quotation ekhuluma ngale nto yamangalisi. Iveza ngizoyifunda. Itholakala kwincwadi Desire of Ages, page 761. Mawufunda nje lela page lonke uyavela lapha ukuthi isitha uSathane sasithi ngoba naso masenze isono ezulwini sakhishwa, nabantu nabo njengoba sebenze isono ensimini yase-Edeni kumele vele kuphele ngabo, kumele bangabi sathethelelwa ngoba uNkulunkulu ngaba akekho fair amkhiphe uSathane ezulwini, kodwa still anikeza abantu ithuba sebonile, abanikeza ithuba lokuthi babuye bangene ezulwini. Now uyachaza la Ellen White umcabango kaNkulunkulu nempendulo kaNkulunkulu. Uqale abeke ukuthi uSathane yena esezulwini wayengafani nomuntu sela emhlabeni ese-Eden. Kuthiwa uSathane ngesikhathi ewuLucifer, kuthiwa yena wayambulelwe uthando lukaNkulunkulu ngaphezu kwazo zonke ezinye izidalwa zasezulwini. Seyizwa leyo nto ithi mayikhuluma ithi to him as to no other created being was given a revelation of the love of God. Akekho umuntu oyilazi uthando lukaNkulunkulu njengolucifer. Kwethu sinesikhathi besiyibuka lento lapha kwincwadi kaEzekiel chapter 28. Uyibuke nje ngothola isikhathi Ezekiel 28 kusukela verse 12 to verse 18. Akekho umuntu oyimazi uNkulunkulu uthando lwakhe njengolucifer. But wathi elazi kanje uthando lukaNkulunkulu wakhetha ukulandela intando yakhe uLucifer instead of uthando lukaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu. Now because uNkulunkulu mayidonsa umuntu idonsa ngothando lwakhe, wasengenayo uNkulunkulu enye into angayenza amenzele uLucifer. Seyizwa nobazalwane, because njengoba ngisho nje ukuthi icebo losindiso lithi for God so loved the world that he gave his only begotten son. uJesu unikelwa ukuze ambule uthando lukaNkulunkulu kumhlaba. But uJesu akakwazi ukumsindisa uSathane ngoba uSathane wona elazi luphelele uthando lukaNkulunkulu. Kodwa ukuthi abantu babengalazi luphelele. Now ithi le quotation ithi but man was deceived. His mind was darkened by Satan's sophistry. The height and depth of the love of God he did not know. For him there was hope in a knowledge of God's love. By beholding his character, he might be drawn back to God. Seyizwa lento bazalwane, kuthiwa isizathu sokuthi abantu baqhubeke yingoba kuthiwa ngesikhathi umuntu esona, kuthiwa umuntu wayekhohlisiwe, ingqondo yakhe yayenziwe emnyama ngenkohliso kaSathane. Ubude nokudepha kothando lukaNkulunkulu umuntu wayengalazi. Kuthiwa kuye umuntu kwakusekhona ithemba ukuthi angaphinde asinde ngokwazi ukujula kothando lukaNkulunkulu. Kuthiwa ngokubuka isipilo sikaNkulunkulu umuntu angaphinde adonseleke kuNkulunkulu. Seyizwa bazalwane, ngisho ukuthi nali ithemba lezulu bazalwane. Nali ithemba lezulu. uNkulunkulu into athembele kuyona kahle akona izimangalisi eziningi, akona into uNkulunkulu athembele kuyona ukuthi izoshintsha abantu, ukuthi abantu babone uthando lwakhe. Inkosi. Uthando lwakhe. Now thina singenaphi ke kuleyo? Ngene kuthini bazalwane, nathi kumele silibone uthando lwaNkulunkulu. Yinto ezosishintsha le day by day ukuthi sibone uthando lwaNkulunkulu. But more than that, kunabantu abangasoze balifunda iBhayibheli, abalifunda iBhayibheli. Liphi ithemba lalabantu?
bayalibona kanjani uthando kaNkulunkulu? Bayalibona kithi. Uma ufunda ku-2 Corinthians chapter 3 verse 3 lithi iBhayibhile siyincwadi kaKristu elotshiwe hayi nge-ink kodwa nge-ink kamoya. Siyibona le nto bazalwane. So ngamanye amazwi thina nathi siyincwadi ngathi singamabhayibhile ahambayo. We are walking Bible. Abantu abangasoze bawacosha amabhayibhile ngoba abalitholi iBhayibhile. Uthando lwaNkulunkulu kumele balufunde balubone kithi. Bathi yeyi uthando lusekhona emhlabeni. Eyi Nkosi. uNkulunkulu usenalo uthando. So ithina manje kumele sibonise abantu uthando lwaNkulunkulu. And uNkulunkulu uthi nali ithemba nalo yena ukuthi abantu uma bebona uthando lwakhe ngeke bangaphenduki. Yingakho iBhayibheli verse uJohn 12 verse 32 uthini? Uthi uJesu mina mangiphakanyiswa ngiphakanyiswa emhlabeni mangiphakanyiswa emhlabeni when I am lifted up from the earth. Uthi ngiyakudonsela bonke abantu kimi. uJesu akasho ukuthi ngiyodonsa abantu abalungile noma ngiyodonsa abantu abangababi kakhulu. Uthi ngiyokudonsela abantu kimi. Ngamanye amazwi uJesu wayethi abantu uma bebona uthando lwami angikhathali ngisho noma umuntu bekuthiwa mubi kanjani noma angibeki any condition noma ebesesidakamisweni noma besebugebeni noma besebuthakathini noma besekubulaleni kodwa umuntu ngiyomdonsa if I am lifted up. Sezabazalwane. So manje into kithi ithi masigqame kuJesu nothando lwakhe. Abantu balubona uthando lukaJesu. Ngoba kulempi esikuyona uSathane ulwela ukusitha uthando lukaJesu. Lento yenza ezulwini yenza la emhlabeni. Ingakho uma kwenzeka into embi abantu bathi awu ngiyibona kakhulukazi la sikhona. Bathi uNkulunkulu kade ngaba wenzani? uNkulunkulu hayi unabantu bakhe. Uma kwenzeka into enhle idlozi lakithi izithunywa zakithi zingibhekile. Uma kwenzeka into embi uNkulunkulu benenza izinto ezingasinye isikhathi ongeke uziqonde. Kwenzeka okunye kuhle izithunywa zakithi apha. Yazi ngiyakhumbula komunye umuzi njengosijwayele ukuya ngoSunday before kube nale ifundo sijwayele ukuya nje senzothi nothi so komunye umuzi sangena ngesonto kula masonto adlule. Samsiza-ke lo mama nge-health yakhe. Yazi into yokuqala wayisho wathi heyi yabona-ke idlozi lala ekhaya liyangithanda. Ngoba aningazi beningangazi nokuthi ngiyagula aningazi nami anginazi kodwa nabo nafika nje nizongisiza yake yakuphi into kanje. Manje ngiyabuka ukuthi lapho uzama ukuveza uthando lwaNkulunkulu abantu bona bathi uthando lwedlozi. Ngoba uNkulunkulu kuwo njengathi umuntu ongenathando. Ngathi umuntu ongenathando. So bazalwane sinomsebenzi omkhulu osimele okwambula uJesu kubantu. Impi iyaqhubeka. uSathane uyalwa. Number 1 ulwe nendlela kaNkulunkulu yokwenza izinto. Umyalo kaNkulunkulu Sathane. Then number 2 esikutholile ukuthi ngoba uSathane uyalwa nathi kumele sikhumbule ukuthi sempini angeke sinqobe masiyithambisa. Yabona ukuyithambisa lokhu bazalwane ukuyithambisa mangathi umuntu encane ebuhlungu yenzekalayo naku mhlawumbe ngilahlekelwa ngumsebenzi naku lenyanga zingihambeli kahle izinto ngoba naku ngishonelwa ubani ngibese ngiyithambise ngithi uyabona kube nzima nokuthi ngiye enkonzweni. Hayi bazalwane amakhosi akenzi kanjalo ngumkaba manje. Yabo sizempini manje sisazofika isikhathi la izophela yonke leyo nto la uNkulunkulu uyosula zonke inyembezi nelokugcina ngeke isikhathi la ngeke kube khona konke nokuhlupheka kodwa ngoba sisempini umuntu ngingathini akube khona enhliziyweni ukuthi vele ngenzeka noba yini. Ngenzeka noba yini. Then number 3 uSathane sibona ukuthi ezulwini into ayenza wasitha uthando lukaNkulunkulu ukuthi izingilosi zingabe salibona. Yingakho nala emhlabeni mawufunda kwincwadi kaMark chapter 5 lo muntu esemathuneni ephethwe amadimoni amaningi kujwayele ukuthiwa uLegion. Idimoni lathi maliphendula kuthiwa ngubani lathi ngiLegion ngoba sibaningi. Uyakhumbula ukuthi amadimoni athini mayebona uJesu athi uzofunani uJesu ingaba uzosishushisa singafika isikhathi sethu. So izingilosi ngoseyathi amadimoni izingilosi zawayo. Izingilosi lezi zawayo mazibuka uJesu zibuka nje umuntu ozele ukuzozishushisa ukuzoyibulala.
Asamazi uJesu unothando. Mazibona uJesu nje yile nkohliso kusaqhubeka lento ezayifakwa nguSathane nalemhlabeni kunjalo bazalwane. Abanye bathi uJesu bamfuni ngoba ngumlungu, abanye bathi hayi uJesu ayikho indaba yakhe. Yonke into akekho umuntu odelelwe njengoJesu. Eyi, yabona le nhliziyo yababuhlungu uma ngicabanga le nto. Akekho umuntu othande abantu njengoJesu, kodwa akekho umuntu odelelwe njengoJesu. Shembe akadelelwanga njengoJesu. uMuhammad badelelwanga njengoJesu. Akekho umuntu odelelwe njengoJesu. And abantu bamdelela, nami uJesu ngangimdelela ngoba ngangingamazi. Yabo. Nami uJesu ngangamfuni ngenandaba naye ngoba ngangingamazi. Ngiye esontweni ngiye nje ngoba ngithi hayi ngiyosela nje kuphela. Futhi mangifika kodwa ngike ngikwenza lokho ngoba ngingamazi. Ngathi ngisolwazi uthando lwakhe kwashintsha into eningi la. Kwashintsha into eningi la kimi. So into isekuthina abantu kumele bazi uthando lukaNkulunkulu. Abantu abamazi uNkulunkulu. Abantu abamazi uNkulunkulu. So bazalwane nje indaba ilapho abantu abaningi bazomazi uNkulunkulu only ngathi through thina. So kumele sikhuleke ngempela uNkulunkulu asisize silahle umina sizibeke eceleni thina sikwazi ukuthi abantu sibabonise uthando elizobadida. Uthando abangalujwayele. Uthando lwezulu. Uthando umuntu athandwe engafanele. Uyabona hayi uNkulunkulu mina naye into yangishaya kakhulu mina ngisanda kufunda ngothando kaJesu ngoba impilo yangiyiphila nje ngesikhathi ngidala ngimtshela bazalwane ngangiphila impilo yobugebengu hayi ngabotha ngizibotho mina. Manje ngimangala ukuthi kukhona umuntu ongathanda mina nginje. Lento yangithinta kakhulu. So abantu baningi abantu abafayo beswela ulwazi lothando lukaNkulunkulu. Izinyawo zakhe uNkulunkulu, incwadi yakhe, siye yonke into yakhe yokuveza lolu thando. Ake sithutheni amaqanda ezingane sikhuleke sibane. Nkosi namandla, Nkosi nothando olumangalisa kakhulu. Siyakubulela ukuba usivezele Nkosi impihlakalo. Impihlakalo Nkosi yale mpikiswano enkulu eyenzakalayo ukuthi kahle kahle kwenzakalani, yintoni uSathane axabene nayo, yintoni uSathane angayifuni. Futhi yintoni alwela yona ukuthi ingabonakali. Siyakubonga kakhulu Nkosi yezulu. Siyakunxusa-ke ngathi ngosincede sikufundile kungahlali nje kuphela ezingqondweni kodwa kungene ekuphileni kwethu. Sikunxuse Nkosi uba usenze sibe ngabantu abanothando ngoba ngeke sikwazi ukwambula uthando singenalo. Futhi usincede Nkosi kakhulu uba usambulele uthando lwakho. Nathi ngeke sikwazi ukubona uthando lwakho ngaphandle kokuthi Baba uyasambulela. Please Heavenly Father, sincede ingqondo zethu zivalekile futhi usibonise into sibe singaboni. Cela uvule ingqondo zethu sikwazi ukubona uthando lwakho kuzo zonke nje izinto. Please Lord. Siyakucenga konke ngegama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be